Časni oci, dragi učenici, draga braćo i sestre, evo dozvolite mi da sam nekoliko reči zablagodarim danas Gospodu na ovome nedeljnom danu i blagoslovu na današnjoj svetoj službi ovdje u manastiru Krki i na rukopoloženju našem ocu Milenku Đakovu, danas koji je ovdje rukopoložen, kao i mnogi naši sveštenici iz eparhije Dalmatinske. Otac Milenko će, ako Bog da, biti đakon sada u našoj eparhiji. Imamo oca Dajna do sada, ali treba nam još đakona. Treba nam po starom tipiku i kanonu u jednoj eparhiji bilo do 7 đakona. Preko toga nije tipik predviđao. Ali danas je đakonska služba nekako zapostavljena i dobro bi bilo da gdje god je to moguće pri jačim crkvenim opštinama bude i po đakon u toj crkvenoj opštini, radi tipika, radi blagoljepija, bogosluženja i radi onoga što je osnovno prizvanje đakona, to da bude sluga, kako smo čuli danas u molitvama koje se čitaju prilikom rukopoloženja đakona. Sluga Hristova, da služi Bogu i bližnjima i da pokazuje primjer skromnosti, smirenja. To je đakon. Ne da se uzvisuje na drugima. Današnja filosofija mladih ljudi u svetu, nažalost, je filosofija demonska, filosofija gordosti, filosofija da se uznosimo drugim, nad onim ni podaštavam drugim. I to je u stvari današnje, ako možemo reći, svetovno obrazovanje zahvaćeno tim duhom. Duhom gordosti, duhom anarhije. A mi u crkvi nas blagodat Svetoga Duha uči drugačije. Da budemo smireni, jer se Bog smirenima daruje blagodat. Kao što je danas smiren, on prišao, pravio metanije pred prestolom, pravio metanije pred episkopom, pokazuje smirenje. Da li će to smirenje biti formalno ili će biti realno, to ćemo vidjeti za jedno vreme, pola godine, godinu, 2, 3. Ali to je suština zašto neko ko se rukopolaže pravi metanije pred prestolom Božim. Da će biti smireni sluga Božji i da će biti smireni saslužitelj braće svoje crkve. Ne da će početi da se bori sad protiv ovoga, da goni onoga, nego da će biti smireni. To je u stvari služba đakona. U osnovi to je služba svakoga svešteničkog služenja u crkvi, sveštenika i episkopa i svih, sve do patrijarha. Dakle, služitelj Božji, sluga i rab Hristov, kao što su bili sveti apostoli i sveti ugodnici Božji. Eto, tu tajnu smo danas doživjeli ovdje u našem manastiru Krki. Ja želim ocu Milenku da čestitam, da zaista bude onakav đakon kako to se predviđa u našim molitvama koje čitamo, molitvama crkve. Svima đakonima je prvo uzor arhiđakon Stefan, koji je bio prepun blagodati Duha Svetoga. Njegov lik je bio anđelski lik, kako nam to svedoči Sveto pismo Novoga Zaveta. Ali je onda, zato što je bio toliko vrlinski i toliko bio u revnosti prema Bogu, ispunjen blagodati Duha Svetoga, on je bio spreman da strada za Hrista. I prvi je koji je kamenovan izvan zidina grada Jerusalima za ime Božje. Dakle, da nosi deo te svoje službe, ako treba, ponekad je bilo, i da strada za Hrista. Crkva je živjela neprestano u istoriji kroz gonjenja, kroz progone, kroz raspeća raznih vrsta. Ne mora znači da je neko fizički samo postradao. Postoje i unutrašnja mučeništva i nevolje koje čovjek trpi radi crkve, radi Hrista. To su sve mučenici. Mučenici sa krvi, mučenici savjesti, mučenici kroz podvig, kroz služenje i tako dalje. Kod nas je u Dalmaciji mučeništvo, kažemo, normalna pojava. Pravoslavlje je neprestano raspeto na ovim prostorima. I naš manastir ovdje Krka i naša bogoslovija koja će, ako Bog da, sledeće godine proslaviti 400 godina od postojanja svoga. 1615. ovdje je počela da radi bogoslovija pri manastiru Krki. I generacije i generacije su se vaspitavale u našem učilištu ovome manastiru. Kako su se vaspitavali?
duhu smirenja, duhu služenja. Kao što u stvari čitamo u molitvama kad se neki đakon ruku polaže, a to važi, rekao sam, i za sve činove crkve. To je to. Da ne bi bili slični onima u svetu koji u stvari veličinu svoju imaju u tome da se gorde na drugima, da se uznosi, da je to u stvari satanska filosofija gordosti, zbog koje Satana i pao sa nebesa i postao najmanji do ada se spustio i bačen u ad. Danas se, nažalost, ta filosofija propagira kroz škole naše. Evropske škole, ne naše, crkvene. Evropske, američke. Filosofija gordosti, filosofija anarhije. Detetu roditelji ne smiju ništa, on ima svoje dečija prava. Prijavljuju ih tamo u policiju, ne znam, SOS ili kako zovu. Dakle, ono treba da se vaspitava u smirenju, u poslušanju svojim roditeljima, sutra u školi, profesorima, kad bude išlo na fakultet ili ako ide u crkvene škole, onda svojim vaspitačima i profesorima također. Nažalost, danas se nameće drugi kriterij. I to ne bi nikako smelo da bude, pogotovo u našim duhovnim školama. Mi smo ovdje u manastiru Krke, gdje postoji bogoslovije. Dakle, mora da bude vaspitanje u duhu smirenja, u duhu praštanja, u duhu ljubavi hrišćanske. To je jedino što ima smisla. Time mi, dakle, prihvatamo kanon protivan zakonima ovoga sveta. Kanon koji je savršen. Kanon koji nam je dao sam Gospod naš Isus Hristos. Koji je bio poslušan Bogu i Otcu do smrti na krstu, na Golgoti. I to je put. To je put smirenja, to je put krsta, to je put stradanja, ali je to put i vaskrsenja. Jedini put vaskrsenja. Ako hoću ja da idem ka vaskrsenju, a idem živim širokim putem, živim na širokom putu, greha, bezakonja, niti se Boga bojim, niti se ljudi stidim, kako kažu narod. Ne idem putem spasenja. Ne idem putem spasenja. Niti ja lično, niti drugi ljudi, niti čitavi narod. Jedan narod i jedna porodica. Znači, naš srpski narod je živio u duhu toga smirenja i žrtve od Kosova, od cara Lazara, do dana današnjeg. To je taj duh smirenja, duh služenja Bogu i bližnjima. Nošenja krsta jedni sa drugim. Ako vidiš nekog u nevolji, podigneš ga, pomogneš ga, sutra ćeš pasti ti, pa će ti trebati pomoć. I to je u stvari to zajedništvo kome treba da se učimo u crkvi. I tome nas uči Sveto Evanđelje. Ako to zaboravimo, postaćemo slični ljudima u svetu, nažalost. A današnji svet u stvari i jeste na ivici propasti i na svome kraju. Zašto? Zato što je napustio duh smirenja i duh praštanja i duh ljubavi. Vlada duh gordosti, duh nadmetanja, duh preziranja drugoga, države silne, gaze one manje pored njih, organizacije silne, napadaju druge, ubijaju. Nema, dakle, duha ljubavi. I to je suštinski problem. Ne zato što Bog hoće da se svet uništi. Svet je pri kraju zato što će ga ljudi uništiti. Čovjek će ga uništiti. A uništit će ga oni ljudi koji su napustili zakon duha ljubavi. Duh evanđelski, duh Hristov. I nameću u stvari duh antihrista. Duh mržnje, duh razdora, duh borbe, duh i podnaštavanja drugih. I to će u stvari dovesti do katastrofe ovoga sveta. Sve dok postoji crkva Hristova, naravno, ona će biti uteha. Ona pokazuje ovome svetu put kojim treba da idemo. Kako da se spasamo. I ja lično, i sveštenici, i bogoslovi, i svi ljudi. Da idemo putem smirenja i putem pokajanja. Zato je na početku svake evanđelske propovedi pokajte se približi Carstvo nebesko. Jer ta reč pokajte se znači, ona je upućena direktno meni, danas i svakome od nas, da ispravi svoje puteve i da se pripremi za Carstvo nebesko. Inače, drugačije, pitanje je da li idemo putem spasenja. Da ne bi dužio, ocu Milenku čestitam, danas na rukopoloženju, nadam se da ćemo se zajedno boriti ovdje u Dalmatinskoj eparhiji, da nosimo krst i svoj lični, i svoga naroda, i svoje crkve na ovim prostorima i da se borimo, da se očuvamo ovdje
da očuvamo sveto pravoslavlje na ovim prostorima, našu bogosloviju, naš manastir Krku i naš narod, naravno, mučeničke povratnike da sačuvamo u svetome pravoslavlju. Evo, živjeli